numvise ijwi ryawe rivuga rihamagara ngo negera aho uri none mwami henda rendutse vuga Yesu menyesha ingoma ndaretse ibikorwa byanje nicaye hano ku birenge byawe ndetse ibyo nitwararitse vuga Yesu menyica umwuka ko duhaguruka nta kindi cyatuzanye atari guhimbaza uwo mwami nta kindi cyatuzanye atari gusubira kumva icyo tugomba ko ni wose bibereye mu buzima bwacu kuko ibyo nibwo buzima bwaje vuga Yesu menyica ungomba ko kandi ndi hano mwami wanje mwami turaje ngo twigishirize ubuzima bwacu bugenze uko wifuza tubivyete bisomeka mu maso y'abatubona umutima wawe udisponibilize kuri uno mugoroba turamenyereye kubifata nk'ibisanzwe turamenyereye twabigize akamenyero kuza mu nzu y'Imana tukaririmba hama tugataha uko twaje ariko ico nifuriza ari naco nifuriza umuntu wese ari hano nuko à chaque fois tuje imbere y'Imana à chaque fois twumvise ijambo ryayo hagira igikoreka ku buzima bwacu Dasha